ngo ni kanseri banyohereza ibutaro, ubundi butaro bavuga ko ari kanseri y'umuhara. babonye kanseri. Uri umukobwa? Umumama w'umwana umwe. W'umwana umwe. Waturutse hagana he? Ujya hafi. Kubisa kose bakurangiye hano? Nsanzwe nza kuhasengera. Mana ishura byose. Niko urumva wiziranye natwe ko iyi kanseri Imana yayijobora ikayikuraho? Yego. Imana ibyerekanye ikabitubwira. Mfite randevu yo kuri 24 yo gusubirayo. Wari ufite randevu kujya gusubirayo? Kuri 28. 28. Hano tuhigira ibintu byinshi. Umwana afite umwana umwe, ufite imyaka ingahe ma? Afite 29. 29. Nukuvuga ngo kirimo ari imbere. Kirimo imbere. Imana yamaze kwiye ko ari ikibimba kirimo imbere. Akaje kamwe ariko gakora ariko ndira. Ubu sura rya bikemera. Kuva najya kwa muganga nagiyeyo ntavuga, ubwo butsegaye n'utuntu tworoshye. Utuntu tworoshye. Uzi iki kintu gahunda gifite kizafunga habe no kuvuga ariko kongera kuvuga bakapfuye. Ese hari abantu bumva bafatanya nawe kurira ahari Imana nimba hari imirimo y'uyu mudamu w'umwana umwe. Nibutse umuntu waje hara muri biro yinje Imana irambwira ngo arapfuye. Yari afite amazi hafi y'umutima hafi n'umwijima gutyo. Azajya mu Buhinde. Imana irambwira ngo inzu bari bagiye kugurisha miliyoni 18 bari bakigurishije ngo iramukijije. Ndashima Imana ko yagiye mu Buhinde ntibamubaga, inzu iracyahari, ubu ari gukora sehashika hariya. Dukomere Imana amashyimeje. Murizera Imana turire uno mudamu witwa ngwiki? Uhorakeye Solange. Florence. Solange. Muhorakeye Solange. Tumuririre tubwire Imana ngo Mana wamukiza iyi kanseri. Murizera? Yesu nashimwe. Byishyireho ari wowe. Imyaka 29, umwana umwe. Umugabo ari he? Twatandukanye kera kwa mukuru wacu. Mwahise mutandukana? Kera ararwara. Pfukama. Ku muntu ufite umutima wo guhaguruka aze guhaguruka. Umuntu ufite umutima wo gupfukama aze gupfukama. Muhorakeye Solange. Mabwire ngo dusenge. Yesu nashimwe. Mana ishobora byose. Mana ikomeye. Petit soki anena lete Josike. Ole Peter sosikali voma. Shinguye kanseri hano. Hari yari imaze gukwira umubiri wose. Aka kandi yishongesheje. Mpagaze mu ijambo rivuga ngo Imana ishobora byose. Pinene sopekere Josike. Nibutse wa mudamu wakiriye kanseri hano y'inkondo y'umura. Tumufite kuri Abizera Yesu TV. Mana wamukije kanseri. Abo bari kumwe nawe benshi barapfuye waramusize papa. Ni ku buntu bwawe, si kubw'imbaraga zacu, ni kubw'ubuntu bwawe mwami. Mpagaze mu ijambo rivuga ngo nimugira kwizera kungana nk'akabuto ka sinape muzabwira imisozi iva ahantu yari iri. Nanjye ndabwira kanseri, ndabwira kanseri, ndabwira kanseri, ndabwira kanseri. Yewe kanseri we gukuye mu buzima bw'uyu Florence panene sopake. Rene sipakere te Josike. Ndabaze mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ndabaze aho kanseri yari imaze gushyika hose. Ndahabaje, ndayumishije, ntabwo bongera kuyibona kwa muganga.
ndayivumye mu izina ry'Uwiteka, nyikuye mu buzima bwe mu izina ry'Uwiteka. Iyi kanseri ndayivumye, iyi kanseri nyikuyemo, iyi kanseri nyikuyemo, iyi kanseri ndayivumye, iyi kanseri nyikuyemo. Pe ahari kanseri mahindu y'inyamaswa rine zo